Sibikelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho no TV umqabechannel sacela wenza okulungileyo uchofe ibhathini elibhala ukuthi subscribe uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kule channel yakho ithanda kakhulu iNyakatho no TV. Bafethu ngibonga isupport enithena nginikeza yona bafethu ukuthi ngize ngifike u5k subscribers. Bafethu kodwa ngingagxili lapho ke ake ngihlale phekodaba. Bafethu nangiwelile intombi yakamchunu ikhiphe indaba zokuthi Umthandeni leli million akalishaye ngosuku olulodwa ulikhiphela imali. Nangampela ke sasithole ufakazi ukuthi ngampela kuyiliqiniso lokho okushiwo uwelile kuyiliqiniso. Ake kodwa bafowethu nginikhombise ukuthi kuyiliqiniso ngampela niyibonele nina Umthandeni insizwa kaManqele eyikhulumela yena self ukuthi ama-views uyakwazi kwaboost ukuthi okanye uyakwazi uwathenge ukuthi mhlambe ngosuku olulodwa lithi nje lifakiwe nje ividiyo ngosuku olulodwa kube sekuhlangene imiliyoni. Kodwa bafethu angakhuluma kakhulu anishone lapha kuma-comment section, comment lapho uthi angazi ngabe kanjani, kodwa ake ngidedeleke bafethu ubufakazi balento engiyishoyo ukuthi kuyiliqiniso ngampela ukuthi Umthandeni wathengile ama-views ku-YouTube. Bafethu hlalani kuma-comment section bafethu, ningakhohlwa ukusubscribe ni-like, ngiyayibongela. Unwalo nize niyokugqona mchaphaza ninza leli dili nize lapha lengcekeza sinigijima nimemana nodwa ningammemi ulwa namhlanje nisenkingeni izwe liyanibona phuphile lento. Ngiyayikhumbula ingoma kalwa ukuthi yagijima kanjani yasha imiliyoni ngensuku engaki le yenze njani imiliyoni lokuthengwa. Bafana uManqele uzolivuma iqiniso wayichaphaza liyangani akayikhumbuli nje manje yakhumbula ngoba lisi iqiniso azawathenga amavuwazi ngolwa uthi namhlanje ukhiphe ephaketheni ngenxa ukuthi ufuna uzenza inkunzi kuze bakhabukho hlulekile sakhala akayoxolisa kulwa khona izokwazi ukuthi afundise isifundo uManqele emhlabeni ukuthi umuntu ungamchaphaza uma ekubeke ebalalazweni liyangani yamsiza wayenzani namhlanje bizohalala le akenzanga lifokhona le ngoma isekho manje kubantu bathi bakhathele lenhlamba walenda umgodi. Ama-option uyakwazi ukuboosta lapha ukuthi 14 million mhlawumbe ngoshaye ngo-5 days sokuthi ngizoshaya lo-5 kuyavela lapha ukuthi upressela ayavela ama-option miliyoni lokuthengwa. Bafana uManqele uzolivuma iqiniso wayichaphaza liyangani akayikhumbuli nje manje yakhumbula ngoba lisi iqiniso azawathenga amavuwazi ngolwa uthi namhlanje